Nikimutarageithika tandu maikaire wega. Bwana Yesu asifiwe. Leo kanitha nyingine waihura. Wale wamesimama hai hatuwahurumii kwa sababu mapema, lakini nimetumana. Tumesema viti ziletwe, kwa hivyo mtaketi chini. Praise the name of the Lord. Ninajua juma lijalo nituko tukionana wega. Tudukuri athutha nituramoya iguru na ya gatagati moyo iguru inyu ninyu aria megukumbira nio marikoragwo thi. Riu kihane kiwanja kia muvira. Amen. Na siku nakaa vizuri. Hewa ni mzuri. Jipigieni makofi, ni sadaka yenu. Amen. Muru ndagecirie kwi mbeca ciethetwo kundu kungi, ona hatire muteti utuhete ona teni. Hii ni sadaka yenu. Muhothi ungigwa moko-ini mega ni urutaga wira. Amen. Kwa hivyo ninafurahi sana na ni mukenu muno. Nikio muno no muthi ndiraria muno tondu ndi mumaku, tondu ndieciragia actually turani na mwaka umwe rucio. Tunamaliza mwaka moja kesho kwa sababu JCM ilianza 12th of February. Na ndio maana tutafanya celebration tarehe 25. Ni besha turetha cia ng'ombe. Huko ni tukaria muno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaria muno. Kanitha ndagiro na kaba maundu maria mage no gutikana ageirio. Jithi na heu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nawakaribisha leo. Nataka kushukuru Mungu. Ngai ni aheire murata mwega muno uyu. Akoragwo bururi wa USA, UK. Na Miss Klo gutiri undu wa kanitha uyu atakoragwo thiini waguo. Ona nyamu iria muronire haha cia andu aria akuhi niwe waneaneire. Uyu ni mutumia wa bata muno. Na riu no akiona nitwaje gukihingura makanitha internationally. Ona inywe UK mwebanga njuke ndimuhingurire kanitha umwe kuu. Nigetha JCM ithii mabũrũri mothe. Umuthi thaa 4 cia ũtukũ niguo turahingura JCM USA Seattle, na tugukorwo live JCM TV kwa njia thaa 4 cia ũtukũ. Uguo muthie mucie muhuruke murie tene, then tucoke service ya gatatu tuguthithoma America. Amen. Service ya tatu tutaingia America makihingura kanitha wao wa JCM Church kuria Seattle, Tacoma. Nikuo tugukorwo turi. To be live on JCM TV. Our team wamefanya kazi kubwa na tunagoja tu. Hata ukiingia YouTube the link is already there. Tunagojea saa 4 ifike ndio waamke kwao. Riu metoro nigetha mokire tuhingure kanitha ucio kundu kuu. I want to thank God. Mutumia uyu ithuĩ already tumiruguritie. Ni ndikwenda kuheana nyagaga muoyo ati mwicirie ni njeru. Turonie tutingieterera. Turarehe igwa, turarehe jinja ira turi o guku. Na turahihinya ni ihuthikite muthenya umwe. Aradutire ngiri yake 45. Arathi aratugurire eno. Nigetha tunyuage juice fresh. Na aratuhihinyira. Nijui murari gwere ratigitwo haria fridge irathire kungiuma thaa 2 cia ũtukũ. Ndirahiokire nayo imuci. Ndiramenyaga ikurokerwo ni aya. Ndirora nayo. Na tumeshukuru sana. Sana. Na mimi nataka kusema brotherhood, Mungu awabariki. Andu aya murona ni nene magokwaria ndeto ciao. Hawa brotherhood ni andu matuire itua ria kunyitirira kioneki giakwa mateguturwo na matekuigwa ruo. Marutaga mbeca ciao hatari kwigumira na ndiri mundu ndatindikiriria he kindu. Turari na challenge wapi Anita? Nitukoragwo na challenge thini wa group ya Hands of Compassion. Damano
orari mugeni wa gitio wiki iyo irathirire na ni marahotire ku raise 1.8 million. Noni Anita danajikira yakwa wega tondu andu maria nogu ne kuruta arajikira ati ndi mugeni ndirona meri riu Bishop ono atorera ngina mitu wareo na mutumia oyo nake mutumia etagwo atia Mary nake ni aturehera mbero 11 cia mutu wa ngima acirika itu maikare mahonete igura kanitha wao wa JCM Church kuria Seattle. Mwire on behalf ya Gukoyo mwire odu. Katika hao watu wote kwa niaba yao nasema mbarikiwe sana na Mungu azidishie miaka mingi, miaka maisha marefu, abariki nyumba zenu, abariki na JCM vile vile, maana destiny connector yetu ni JCM ndio mkanijua. Masema msivia mimi mgonjwa ndio sababu nimechelewa. But I said even if I'm sick, I will come and say hi to the Christians, brothers and sisters. Mbarikiwa mkirudi salama, say hi to them and say to them, JCM is the life, it is a power of healing. Thank you. Patia huyu guka na yeye aseme neno moja tu la kusema asante. Mwathani agocio. Ngai akurathime na akuhe nyingi no kure kuungira. Amen. Acha Mr. Njoroge na yeye ashukuru. Mwathani agoco kanitha agoco ringi nie na ndiramenya ikiuga atia tondu compassionate nie ni tutete undu munene muno na makiria ma mothe nyambe njugi umuthi ndina wira ni ndirathiite kiriniki nimwe ni thia kiriniki last week on Tuesday na ndathi kiriniki ndagitari ara meha ni moi HP ikihaica yakwera haica irahaicaga nginya 25 no yagirwo ko 15 na nikio ndiraruta thakame o mweri paint igire o mweri paint igire no ndathi clinic last week ndagitari ajirire HP yakwa ni njega koguo ngia goco. Amen. Na ndirenda kuga ndirahonire ni undu wa compassionate ya kanitha uyu hindira ngoro yakwa yaiganirire niguo nakuo kuhona gwakwa kurakinyanirire. Ngai agocwo muno Ngai gamurathimwo muno mam Ngai amurathime muno na mongerere indo nyingi hau cioima nigetha muhote gutuga nginya nyumba cianyu. Amen. Si Mrs. Klo awasalimie on behalf of all other people. Mrs. Klo awasalimie. Habari zenu Jesus Compassionate Ministry. Amen. JCM. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo muno. Hamaritwa uguo mwaigwa njitagwo Mrs. Rosalie Twanjiro Klo. Na rito ritigakumakie muno gwitu ni hakirinyaga sijatoka timbali sana kia mutugu kuna wakirinyaga hapa. Anybody from Kirinyaga? Okay, tuko wengi. Najikaraga kule UK na guku Kenya tutaga wira wa biashara internationally na Pastor Ben ni murata wako akahinda karaihu muno na riria njiririe kanitha tukiuga ni tukumunyiterera wacia mathire ku ndamwikirithia magego pastor athakarire agithi. Anyway, gutire na thina no korwo athire utungata-ini ndamuiguiriire tha tondu ainaga ni waciama no atari magego ainaga ni wathiama auga ni wathiama riu tukiona tumwikire magego nigetha inage wega nguga ni thengio ni twiraragira JCM na ni tu supportaga Pastor Ben na pastor akorwo ni ukuhingura kanitha UK. You are welcome. We are going to support you. We are going to give you any support that you need in the United Kingdom. Muthuri uyu ni atukenagia muno. Na nikio turaugiro rinyuaga 500 mils of milk every day. Mwina muthuri uyu na ciana cia Wanjoroge, nigetho build muscles cia kuhurira Ngai ngita na magego magie hinya na mahindi nigetho hotage kuria githeri na hotage guthii wega. Calcium,
from the milk, okay? Kugo muri oyaga maria every Sunday, either day Kenya kana ndire goko ndimenya gora riri kinyaga kuri inywe. JCM, you are recording music, we are going to support you. JCM, muraruta wira mwega muno reke inde mwire. You touch God's heart. Amen. Mukorogo muhutitie ngoro cia Ngai. And somebody told me yesterday, what God cannot do does not exist. Amen. Ni mwanyita? Njuge na Gikuyu, undu uria Ngai atangika ndukoragwo kuo. Amen. Kwoguo health njega ya Mr. Njoroge ni ikoragwo kuo. Nikio restore health ya Mr. Njoroge. Niguo makari mega, micii miega, ciana njega, mawira mega, miturire miega ikoragwo kuo. No undu uria utakoragwo kuo Ngai ndangihota gwika. Continue trusting the Lord. We are going to continue supporting you, church, where we can, na tuhoyanire na andu magerie gwika akaundu nigetha ni tukamwega push. Niguo koguo twakora pastor kite kaundu koguo ngicie kugura icio 10 is moving. Go out, be doing something so that somebody come and help you and push you. Don't just sit there, okay? Ndugaikare thi hau wetereirio uteithio. Reke Ngai agukore kiundu-ini ugika kaundu ona kau kanini Ngai aingiririe. Na ku nikuo tumite. Rugendo rwitu ruothe Ngai twakoragwo tugika undu Ngai akaingirira. Niguo Pastor, I want you to organize for me a seminar. I charge, but I'm not going to charge JCM members. Amen. Their business incubation. Amen. Nigetha atumia aria makoragwo broti matige wikara thi broti. Mundu eciria uria angithia gure nguo Githurai kana Gikomba or Ruragie. We want to support you even mentally. Before we give you even money or support to do business, you need first to prepare them. Yeah? Na yudhito. So now machache nawapenda sana. I love you all. Amen. Nataka oka wewe ongea kwa idhani na jigwe uru na huyo nilimpatia ruhusa na Mrs. Bogwa nilimpatia mahali pa kuweka fridge pale. Mrs. Bogwa ako hapa huyu ndiramwira guku ni mwendaga mai mahehu no makaga araiga fridge haria mumu support mutumia ucio ni part ya widows na ni mwe wira uria anaturutira kanitha-ini uyu akaweka fridge yake pale iko na maji na soda onake akurire ho githe tiguo ndamugiria kuiga nini ngwendia ati ukorage hau ndugamite ungendia mai ngihunjagia naye huyu nikamwambia hizo juice zake fresh hizi mlikuwa mnazipenda sana lakini tukaona sababu ya watoto tukimuiga na hauja no riu ndio amwire rutha aige fridge yake haria juice yo fresh akaiga haria ateithikire kanitha-ini yao. Are we together? Na ebu umukoragwo ira ya haria mukoragwo. Praise God Church. Mwathani agocwo. Njitagwo Esther. Our small company etagwo SC Fresh Juice and Yogo. Tuthondeka yogurt na juices. Tuthondekagira handu hetagwo Masako. Few meters away from Quickmart Ruiru. Na nitweka deliveries, so you can have our number. Tuthondeka juices kama hii machine inauda sugarcane iko na ginger, ndimu, lime, turmeric, sugarcane, aloe vera ukitaka, tunaweka cucumber, yani yenye tu utatupea order. So you can have our number. Delivery yetu ni free. Our number is 0705 138 567. Na kama unataka kuichukua Sunday, ukue una order Sato jioni, Sunday you'll get it. Na Mungu awabariki sana for being supportive. Hata saa hii tuko pale nje ya gate. Sorry kwa siku zenye mlikuwa mnapata juices zetu ni warm. Saa hii tuko very fair. Kuna warm za watoto, kuna zenye ni cold na kuna zenye ni completely cold. Kama Brayo thank you. Wadalugo sijui kama ako. Yeah. Brayo amekuwa supportive sana kwetu. Na the best thing with Brayo, akikupea pesa umuzie juice, hata hatakangi kujua change ni pesa ngapi. Keep change. So thank you so much Brayo. Dongo siwezi kusahau. Thank you for being our royal customer. Nyinyi wote mbarikiwe, mmekuwa baraka kwetu na ndio maana tumekuwa baraka kwa church. Continue supporting us and we continue giving to church. Mungu awabariki. Sasa unajua ni vizuri katika hili kanisa tunakuwa na